No kasta agawid din ni Ruel manay po di jabrod, Lorna. Wen tatang, Agsubli ka di pa jabrod. saan ang tatang? Ag for gooden. Husdon dyan na surok a 12 at taon na nagtrabaho di abroad. Manulat itawan di anak mi di nag-abroad. Ita, dakkelan. Iso husdon di 12 at taon na di abroad, tatang. Imbag ano nakaurnong kayo ni di pangrugyan yaw. Adamot tan tatang. Adamot tan basit abalay mi. Ken kayat na ti agmaneho iti taksin ton agawid. Iso a taksi nga rod ti pangibautan mi iti naurnong mi. Tapno adamot ti pamaster kan mi. Uy, mayat date na panunod siyo. Tapno damot ti Serbina nagsakripisyo ng madayo ang nagtrabaho iti numano atawan ni Ruel. Kan may mayat matlaang numanayo ng dyan may isang anak yo, tapno damot kabsat na. Wen tatang, day talaga ti plano mi. Naliday ti agmay sa nga anak nga awan ka ay ayam na. Ken sa balilat no dakabsat na akabinadang na, no dumteng to ti kanito, tatang. Oo na, husto ka launay iti data. Nagsaya at no dati kakabsat agad kadwa kan katulungan iti anyaman na kanito apakasapula. Hello, Ruel. Lorna, asidagan ti panagawit ko dita. Magagaran kami nga rudon amang sigsagaken ka. Sana bale, bakit? Ta saan ako nagsupli dito, no makaawit akon. Tapno saan kayo napanawan ita anak ta? Ala nga rod, ipapas mo ti kaadampay laang dita, ta saan kan nga agsubli akas iti kunam. Wen bakit? Imawag aklaeng, takayat kayo ako mustaeng. Awan danag kada kami lakay. Magagaran kami laang amang ururay iti isasangput mo. Apay ngay nagtaraki ka matlauna yan lakay. Anya, sobra mo dahi tan, Lorna. Nabayag lang nga di nakita, madlawon ti 5 kayak, tadandani mo tan 40. Kat nasabsabali nga rin ti kinatarakim ita. Kaslad dakit din tinangas asikaso kan ka iti kaadam iti abroad. Anya? Asino kumangay ti sabali ang mga sikaso kanyak no saan na siyak mutlaeng? Anya ti amok ngay. Ang mga nadamot ti garanggan diyang ang mga asikaso kan ka iti abroad. Diyan mo ti bagbagam, Lorna. Sabalin sa amot tanday ta. Saan ka nakit kita iti mano atawan? Iso ajak amo no anya ti inararamid mo iti abroad. Kasla, asikaso kamot iti itsura. Kat amok nga ron nga asikasun ti bagay. Anya nga ti maramidak. Sigo doon nakastaak. Sabsabali nga rod ti langam ita. Tasabsabalin ti kinagwapom. Madlaw nga dasabali ang nga sa asikaso kan ka. Di mo pa ilangamin aklunan ti kinapudno? Ay sus, sasawa mo, Lorna. Saan anasaya ti kastang ibagbagam? Saan na makaparagsak no di kat makapaluksaw? Dagat atap kamutan iti saan amay parbal. No kasta mga lakan iti taksim, Ruel. Wan tatang, masapul nga dati pa master kak iti panag for good kon. Wana, tapno damot Serbina nag-abroad ka iti nagbayag a panahon. Wan nga ron tatang. Sigod mo tin a taxi driver ka iti baro ka, sanaya. Wan tatang, iso na lang ta saan ko kabukbukudan at taxi di man manihok iti. Iso ang narigat mo ti makaurnong. Iso ang nasaysay at siguro nga amang no kabukbukudak ton ti taxi nga imanihok. Ay, katwo na. Adayo anasaya at tawanin ti kabingbingay mo iti birok mo. Iso alalaing nga ron tegpasada no dan maalam atakse barok. Tapno saan ka mo tamay kawala unay iti saan mo na panagsubli di abroad. Apay akaslag, mamayo ka mo't Lorna. Yak man na mo. Sabsabali nga rod ti riknak. Kitaam ang mga nanyakit di mo't daytan. Wano, saan ka manin ang nagsarsar nga nagtrabaho dito o nagtibalay? Basit lang mo tinaramid ko. Talaga, ajak mauawatan ti riknak.
kaslawan pigpigsak. Kan nayon pa yung makaturturog ak iti bigbigat. At apak nga rod, ama si kugak. Ha? Ay, kastaya. Ano kasta nga rod? Agpakita ka iti doktor, bakit? May mayat no makasigurado ta, tapno maasikaso mo't tibagim no bilang tamasikog kan. Ruel, At tinasayat, kuyugon ka lang nga agpa-check up, bakit? Tapno adda kadwam. Ay na, agadi nga dyan anak talor na. wad nga rod, maadinganan. Duanton ti anak ta. Nagdakkel ti baet da taon sakbayan agadi. Anya nga rod nga, ikat ijay mo't abroad ti naggigianak iti numano atawin. Diyak mo't kahit idi apanawan ka, wano ibati ka amasikog. Ta narigat sa mo't ti agsikog nga agmaymay sa. Naawanak akatulungam, nang runa nagpasngay kan. Una, narigat a talaga. Sa balil at tanod da kakatulungak, bayat ti panagsikog ko nga aging ga iti agpasngaya. Alangarad bakit? Asikaswam anaimbag ti bagim, tapno nasalun at kayong agpadpada ita anak ta, ngaging ga ita agpasngay ka. Imbag ka pa'y tamasikog gaya man ni bakit mo, Ruel? Un nga rod, kaya't miya talaga nga agadi nga hindi inauna nga anak may. Nakapapal kayo talaga. Idinto ta da kami kin ni bakit ko ka... Di kami matla maaddaanan iti anak. Manawon atawin nga agdenden na kami ngam awan latta. Nalabi ta saan na pa panawin Kaano pa nga iti panawain ket lumaklakay ken bumakbakit kamain. Amang ano sa anton nga agsikog ni bakit kaw. Addan tulat ta. Di ka mapukawan itinamnama, manay. Sapay kumaa ta dumteng tunay ta agundaway ket agsikog metan ni bakit kaw. Nagmayat metan dahil taksi anagatang mauruwal. In ka gumakti na ngalay ti branyo tapno mabaybayag mo ta may pasada. Manumot atawan ang may pasada na itano bilang. Taon-taon mo't Naku namon, bumayag tilugan basta amuta yung alagaan. Ngam no mabaybayan, di tamo ta madadail. Kasla tao mo't lang no mabaybayan, ang mga numakaalay ti sakit na ket day tapay ti ipatay na. Mayat atalagan ti biyagyaw. Addan taksi apagsapulam, masikog pa'y ni bakit mo. 2 taon ti anak yaw. Idinto ta da kami. Makiman maniho aklang arudan, awan pa'y anak may. Nagriga ti saadag si Carwell. Di ka kami nagpampanunot launay Ano kasta ka? Nakarkarumot niya agparikot ka. Nalaklaka lang ti panaglakay mo, no kasta, manay. Nakaalak nga rod iti taksik akagidan ti panagsikog ni bakat ko mang biyanong. Nalaos ti ragsak ko ta manayunan na ti anak may. Kanadapay pagbiyagan may anay pundar ko babaan iti panagabrod ko. Naglabas nga rod ti 2 tawen kat nasurok mat idin makatawan ti inauding anak may ken ni Lorna. Nasayat mat ti taray ti panagpasada kiti taksi nupay adalat ta dagiti aldaw basit ti mapasadaan ngem saan kami met nagkorkorang. Naladaw ka matita nagawid. Sigod ado panaanan iti rabi kat adda ka. Tadito'y kapay balay amangan. Naira na ngamin nga da nangarkilay ti taksik. Iso ajakpit, nakaawid adagos, bakit? Anya? Babae, wano lalaki, tinangarkilakan ka. Babae. Ado dya inangkat na tagila ko na, kat marigatan ni agalay ti pangiluganan na ngaging gayda ayanda. Iso anas siya nakmut ta nabayagan nga agurura itilugan na. Kat day jay, inarkila na lang ti taksik. Bakit? Wano balasang? Kaedad mo siguraw. Amang ano mang sipsipo taong iti adda itsura na taxi driver day jay. Anya?
Si kakit ni mo, Lorna. Tila ibagbagam. Sige, tagrubwatak man ng tarumwarak. Sayang ti mapasadaak, taado ita ti turista. Saan ka na rumwar? Anya? Angam sayang mo ti mapasadaak ita no sa anak arumwar ang mapanagpasada. Saan ka nga ruden arumwar? Taamangan no sa bali man ti makita mapasahero dita. Kasano, no gargaryenda ka? Lorna, saanen anasayat da ita? Malas ti kasta pa nagsasaom. Ang mga naawanan ti mapasadaak no kasta ti panunot mo. Lorna, adda ka din nila kay Mau? Apay aya? Buludik kumadyalugan na ta. Inaklaang dagasin ni bakit kaw? Nadadaal ngamin di taksing usarak. Nakaturog pa ilaang ni Ruel. Bumangon ngamin ang mapanagpasada no madamdama. Kasta aya? Bili ba talaga ti kinagagat nila kay Mau? Kay kayat pa'y dagiti pasaheraos ta nasingpet ngamin ang makisao ka dagiti pasaheros na. Ha? Kasano ti panakamom iti dayta? Siyempre, taxi driver rakmat. Iso nga amok ta kanayo na kadkadwak. Kay kayat nga rod dagiti pasaheros nila kay Mau. Nang runa dagiti babae ta naglaing at tumulong. Nang runa no adda ti bagahe da. Ang mga no adapay libre akiday. Iso kay kayat damat. Ha? Normal daytan Sapay nataermet nila kay Mau. Anya? Kidkid dayan na dagiti pasaheros na babae? Awan pa'y tinakitak mayt akiniddayan na. Ngem nalaing talaga ang makisao ken mga sikaso ni Ruel kadagiti pasaheros na. Di ka makagurgura Nakunakmatan, normal laang no bilang taadda ti kid-kiddayan ni Ruel ta makisamsama laang kadagiti pasaheros na. Kay kayat na ngamin ti driver nalaing makisama wenno makigayam. Saan anormal ti kasta? Abnormal ti driver amang kiday iti pasaheros na. Isa amang kita kalaangan iti sabali at taksi abuludam. Ha? Saan ang mabulbulod ti lugan? Maarar kila no kasapulan. Manon a pasaherom ti kiniddayam. Anya ka di maninday tangay bagbagam Lorna. Si kalaang mo tikid-kid dayak. Anya ti amok. Ang mga no damot pasaheros di takid-kiddayam. Nang runa no babaeng ampang. Saan ka mo't awatan Lorna? Sige, tayo nakagdigos ang tarumwara kung nagpasada. Apay nga agdigos ka pa ilaang ama pa nagpasada. Agkatuan atap mo sa anak mo't anaang doon nagpasada. Kababain ka dagit agbalay na pasaheros ko, nang runa no alergida itinaangot. Adula amin. Saan na masapol nga agdigos ka? Umdason ti agsukat ka. Sa anak nga roda komportable, isong agdigosak. Naisigod kun ti agdigos nga umuna sakbay arumwarak nagtrabaho. Awanen, mabutakan day ta sarmeng, ta isulatan ti sang kakitam. Kap na italang mo't niya agsarminyak tagsagsagay sayak. Apay nga min masapol nga agpagwapo ka, kat mapan ka laang mo tagpasada. Nagdigos ka nagsagay sayak laeng sa anak nagpapagwapo. Tilay bagbagam mo't Lorna. Apay, ti kunam, jak nadlaw at tumartaraki ka. Ah? Kasta tinapasamak, idinaggapu ka iji abroad. No babae ka kuma, blooming ka. Kat dinasayat no kasta. Kayat asawon day ta nga awan ti parikot ko ken ka. Ngam siyak met, agparparikot ken ka. Lorna, Ala, husto daytan. Di ka unay agsagaysay, ta saan ka mo't amapan mang opisina. Mapan ka laeng agpasada, Ruel. kompormi magayam ti bagbagam ka ni bakit ko. Agat atap lakit nga rodan iti madikanyak. Nakiin-nangawak laang mat kang kuana. Awan ti sabali apinsar ko. Sa bali nga ron tinagawatan nakadagit imbagbagam, impay-pay suna amin. Iso adi kala ko man nagsasaw iti panggapwan na nga agatap kanyak, ta sa bali ni bakit ko. Sige, di kagdanag. Tadya kon ang angawan ni bakit mo.
Kabut-buteng matgayam ama ang angaw ni Lorna. Permi nga raw. Kompormi na din na pagat-atapan. Amin agaraw ko, ikanan iti sabali akay papanan. Iso adi mula ko mga rudan ang angawin. Tap na awanan ti panggapwan nang agpanunot kan agatap iti made kontra kanya. Mapan ka din nagpasada? Wan atan aldawin. Naladawak pa ikit din na nagreing. Sayang ti mapasadaak. Ala nga Rod, intayon. Nakasukat kami mo ka ni baby. Papanan tayo? Kat sumurot kami ka ni baby kan ka Anya? Ang mapanak agpasada, Lorna. Katwan nga Rod. Amok, amapan ka agpasada. Iso nga Rod, sumurot kami ka ni baby. Apay kami na sumurot kayo pa ilang kat taxi, jay paspasadak. Amok, Ruel. Papanan nyo kami na sumurot kayo. Pangituludak kada kayo. Sumurot kami lang kan ka nga agpasada. Masikuranak dito balay nga agpupupuklatan kan mangkit-kita kadagiti anak ta. Isa sumurot kami ka ni baby kan ka. Sana bale, tamapan iji pagadalan ti inauna nga anak ta. Angam Lorna. Apay, di mo kaya ta sumurot kami kan ka, tadapay sa bali nga iluglugan mo, malaksid ka dagiti pasahero. Saanin anasaya ti kasta sasawom. Makaamu ka nga ro doon na sumurot kayo. Tani, aldawan. Sayang mo't di mapasadaak. Nakaturugan ta anak takay tayo pa yung agluglugan. Nabannugan. Saan na mabannog, tagluglugan laang mat. Nagpasit pa lang tinapasadak manipod itay bigat. Taman manumot timang para kanyak. Tapagarupon da nga da pasahero tada kayo matakit kitain da. Katsar da nga mlatan dagiti adda iti igid ti kalsada nga agurura iti taxi. Saan aparikot dayta? Ngam kaadwan na saan da kayat ni adda ti sabali akalugan da. Naarte mo tagita klase ti pasaheros. No saan da kayat ti aglugan, di saan lao? Adu dita ti pasaheros, Ruel. Kasta nga rod, tinaramid ni Lorna mang biyanong. Dandan inal daw sumursurot kanyak, akadwa na ti anak mi, tunggal rumwarak ama panagpasada. Kasla ipos kumaten, tasan apulo sa may sinsina kanyak. Tunggal adda papanak, sumurot lata kadwa na ti anak ni Abasait. Masya nakpaikit din tamabambannog sumursurot, iti sa dinuman papanak. Ngimjak pulos maanawa ni Lorna ta nagmadimot ti atap na kanyak no kasjay lapdak sumurot. Naglabas nga raw ti aldaw mang biyanong. Lorna, kanayon mo't ngawan ka dito balayo. Gagangay na ata sumursurot kami iti basit nga anak ko ken ni Ruel no kas di arumor ama panagpasada. Apya sumurot kayo pailaan kan kuan akad mapanlang aro na nagtrabaho para iti pagbiyagan nyo. Bambantayan mi laang tatang. Laklakayanan ni Ruel, bambantayan pailaan. Anya ti amok, ang mga nood dakit di mo't sabali ang masumok na. Iso akasaya ata nun ti agsigurado, tatang. Ay sos Lorna, saan anasaya ati kasta? Sa paisursurot mo ti anak mo no kasya sumurot ka ni Ruel. Alangan mo't nga ibatik, tatang. Bayam ni Ruel nagtrabaho, taaramidom mo ti trabaho mo diti unag ti balayo. Aramidok mo to agawid kami. Anya maaramid mo, kita man nay, agruot pa yan ti paraangan yaw, tadi mo pa yun mas asikaso. Nagmaday ta nagbalin kamutan nga ipos ni Ruel asa na may sinsina. Nakadkadlaw nga awan pa nagtalik mo iti asawam. Kasao man na imbag ti asawam Ruel. Tasan na nasayad da ito sumursurot ti asawam iti sa di naman nabapapanam. Kaslaki din konduktor mo ta sumurot iti sa di naman nabapapanam. Nagrigat nga ro da kasaw tatang. Aping kami na kas Jenny Lorna. Adda ka di mading aramid mo? Adda babaem? Ala, karkartayo mo ta mapasamak da tatang. No kayat ko tagbabae, idi pa ila kumad daak iti abroad nga inaramid ko da ita. Aping nga ro da kas Jenny Lorna. Diyak man namukan ko na.
Kalat mo't na nakaslawan pa nagtalag na kanyak. Kasama na yung bagyasawam. Agpalawag ka kenkwana. Tama din no kanayon nakasursurutin. Maapektaran pa ti birok mo no kasta. Gusto kayo tatang. Nagdakkel ti bimabaan ti birok ko, idi kanayon na sumursurot kanyak. Tapagarupan dagiti pasaheros nga gurura iti taksi nga dan pasaheros ko. Gapu kadalor na ken iti anak mi anak katugaw iti sangwanan. Bakit? Oray saan kayo pa ila kumasumurot ita anak ta? Tapno makainan na kayo mo't. Saan mo tamasapol nga ginana kami, ta saan kami mo't anabannog? Lorna, anya ka diti kayat mong aramidak, bakit? Tapno agtalag ka kanyak. Ha? Kat natalagak mo't kan ka? No adda pa nagtalag mo kanyak, apay nga rod ang masapol a bambantayan nak iti sadi naman napapapanak. Bambantayan ti panagpasadak. Gaputa kayat ko. Lorna, nasaysayat mo't lang ti panagden nata, bakit? No adda pa nagtalag ta iti tunggal maysa. Aramidom ti trabahom kas asawak, kat aramidak mo ti trabaho kas asawam, nga agsapol iti pagbiyagan tayo. May mayat mo't lang no asikaswom ti balay tayo, kandag iti anak ta. Bayat nga sa asikaswok mo ti pagbiyagan tayo. Saan ko mo tabaybay ang dagiti anak ta? Kanto'y balay tayo. Adaman dagiti maliwayak nga aramidon. Ngam aramidak mo't no agawid tayo. Ngam kas makita mo't. Bimasitan ti mapaspasadak, edi sumursurot kayon kanyak agpasada. May mayatan abo masit ti mapasadaam. Ngam ti mailawan ka nga agaramid iti may kaniwas amang rakrak iti pamilyata. Naglaing matin agwardya ni Bakit Mauruel. Sobrang arod man eh. Nagbalinan nga ipos ko. Ta sumursurot mo ten iti sa di naman apapanak. Awan kumamot kat ti parikot iti dayta. Nga maasyanak mo't iti anak mi akanayon na sumursurot kada kami. Madlaw nga ayatin nakaunay ni Bakit Mau. Iso amabutang nga amangan no maibaw ingka iti sa balay. Alangan mo't nagbaw ingak iti sa bali. Kat duwalang arudan dagita anak mi. Saan kami mo't nga umububing tapno agarami dakit din iti pakadadailan ti pamilya mi. E dinto ta nagbayag a panawin at inartari pato mi ti binangon mi a pamilya mi. Saan ka ngamin nga agpagwapo launay tapno saan mo't nga agat atap kang ka. Kat agtalag nga agpasada ka nga agmaymaysa. Anyang agpagwapo mo ta sasawo mani. Nagalasak topay. Gwapo aklang iti panagkita ni Bakit ko. Hanggang pangit akaw sa totoong buhay. Loko, saan mo't Imbaglakit din ata saan akaskin ni Bakit mo ni Bakit kaw. Nga uray awan anak may nataleklat ta kanyak nga uray sadinaw ti papapanak. Ruel, nakarubot kamin ka ni baby. Intayon. Saan kayo pa nga sumurot itakan ni baby? Apay kata saanan ngay. Naglamok nga ti panawon ita. Kan ipagnanapay ti trangkaso. Ang mga numaakaran kayo lang kan ni baby iterwar. Nang runa ta anak ta. Saan? Agmas kami laangan. Tapno saan kami amakaptan iti sakit. Lorna, di ka katimasyan ita anak ta? Nagsapa arumwarak agpasada ngam sumurot kayo pa laang. Iladladaw ko pa ikit din. Tapno sana mataktak ti turog ni baby. Awanan ti ado pa asao. Basta intayon, tani, aldawon. Sayang mo't ti mapasadaam, Ruel. Grabe ta at hindi nauda pasaheros. Madlaw nga darikrik na. San abale, tanakamas kami mo't ka ni baby. Nga masikuranan ni baby kat ikatan na timas na. Imbag ta na iturog na pa yan. May mayat no na iturog na, tapno saan amasikuran. Tinasayaat, agawid tayo laangan. Apay nga agawid tayon, kat nagbasit pa lang tinapasadaam. Kaasi lang ni baby a sumursuro. Isong agawid tayo. Ruel, nagbaramot to ni baby. Anya? Kat na nagmayat tayo ayaman na itagawid tayo. Diyan ka mo, kalaat mo to na nagbara.
Agurigor kas kadag panatang matan. Day, tanti, bagbagakan ka. Naala na lakit di day tay terwar. Ruel, Imbagak tumot namin kan ka saan kayo na sumurot tay pagnana ti trangkaso kas kadagurigor ita. Ngam nagtangkan mo ti ulom. Simurot kayo latta. di nakpabasulan Katasino pa'y kumangay ti sabali pabasulag. Si kamat ti rumbang ang mapabasol. Takay kayat mo ti sumursurot kanyak. Kas lakit din balitukak no bambantayan nak. Awan ti mga agaw kan mang tagikwa kanyak asabali lorna. Tasyaklaang daytoy. Ni Ruel nga asawam. Sa anak abalitok anak abalbalor launay apagiin nagawan da. Iso ahusto kuman. Di kan ipos nga ipos kanyak. Tasaanan ang makapaayat no di kat makapaluksawan. Maapektaran ng pagbiyagan tayo, lorna. Naimbaganan ti anak ta Ruel. Sumurot kami ang mapanagpasada ita. Anya? Sumurot kayo manahin? Kaimimbag lang ta anak ta aburidag, sumurot kayo manahin? Kakaisuna nagsayaatan ti panagpasadak iti saan kayo nasimursurot iti nagsakit ta anak ta. Kat naimbagan nga ruden. Masapul sumurot kami iti anak ta. Saanin? Ta sa anak mo tan nagpasada. Dahil takitin isarsarak ko ti karadkan ti anak ta dita. Anya? Nagado ti tattaong agluglugan iti taksik. Kalpasan na, isursurot mo lang ta anak ta, tapno bambantayan daklaan. Ruel, saan mo't adakas na sumurot kami? Tapno jak tumalyaw iti babaya pasaheros, kasta? Iso tapno malpasan da ito'y, jakon agpasada, tasikan ti agpasada. Anya? Total, nagagat kamot lang nga sumursurot kanyak, sika lang nga rudon tagpasada, tasyakon tagtagibalay ang mga sikaso kadagitan nakta. Mala, ingka agpasadan. Adamot ti lisensya magmaneho. Mabalinday jayan. Sikan tagpasada ka nagsapol iti pagbiyagan tayo. Tapna awanin ti makunkunam. Makaamu akong dito'y balay kan kadagitan nakta. Ruel, saan Largakit din. Ingka agpasadan, Madam Lorna. Makaoma ka.